Ukwibwira gutera umubyeyi neza, nk'uko umubyeyi akunda umwana we, nk'uko umwana utamutandukanya n'umubyeyi, ni nako abakunzi ba ruhago utabatandukanya n'irushanwa rya UEFA Champions League, irushanwa rihuza amakipe yabaye iya mbere ku mugabane w'Uburayi. Abenshi barara imbere y'amateleviziyo yabo, abenshi bakarara mu kabari, abandi bakarara mu baturanyi, bahanze ijisho iri rushanwa. Ni irushanwa ryihewe n'abatari bakeya barara imitima ihagaze, bahanze amaso amakipe yabo bafana ngo barebe uko azitwara. Ese niki cyaranze imikino ya UEFA Champions League kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'2024, aho irushanwa rigiye guhindurirwa ko rizajya rikinwa, dore ko hamaze gutomborwa cyangwa se bamaze gutombora aho amakipe 9 azaba abarizwa mu itsinda rimwe, kandi amakipe akava kuri 32 akagera kuri 36. Ese ni ayahe makipe yatwaye ibikombe byinshi kurusha ayandi? Ese ni uwuhe mukinnyi witwaye neza kurenza undi? Ese ni ibiki muri rusange byaranze iri rushanwa rya UEFA Champions League? Reka nze mbibabwire mu zindi muzingo, byose mbibabwire. Icyo nakwibutsa ni uko wakora subscribe kuri Alphonse Sport TV, maze ugakomeza kugenda ubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru menshi agiye atandukanye, kandi ukayabonera ku gihe. UEFA Champions League yatangiye kuva mu mwaka w'1955. Icyo gihe yari ifite izina ryitwa Coupe des Clubs Champions Européenne, ikaba yakinwaga n'amakipe yabaye aya mbere bayo ku mugabane w'Uburayi. Ikipe yatwaga igikombe cya Champions League yari yemerewe kugishyira mu mwaka ukurikira, kandi ikaba yemerewe gukina umukino wa UEFA Super Cup hamwe n'igikombe cy'isi cy'amakerebu. Abazanye igitekerezo cya Champions League bari abanyamakuru bo mu gihugu cy'Ubufaransa. UEFA Champions League umukino wayo wa mbere wabaye hagati y'1955 kugeza mu mwaka w'1956, kimwe n'amakipe agera kuri 16. Umukino wa mbere wa UEFA Champions League wakinwe tariki 4 z'ukwezi kwa 9 1955, ukinirwa i Lisbonne imbere y'abafana barenga 30. Amakipe yari yahuye ni ekipe ya Sporting Club yari yahuye n'ikipe ya Partizan Belgrade. Icyo gihe kandi ikipe ya Real Madrid niyo yatwaye igikombe cya mbere cya Champions League, itsinze ibitego 4-3 ikipe ya Reims. Ikipe ya Real Madrid yakomeje kubitwara gushyika mu mwaka w'1960. Kuva kandi mu mwaka w'1960 nibwo ikipe ya Benfica yatwaye igikombe cya Champions League, itsinze ikipe ya FC Barcelona. Mu mwaka w'1992 yakuye ku izina rya Coupe des Clubs Champions Européenne ihabwa izina rya UEFA Champions League. Ari nabwo kandi mu mwaka w'1992 haje kuba haririmbwa indirimbo ya UEFA Champions League, ikaba yarakozwe n'umuvandimwe witwa Tony Brief ari kumwe n'ayandi matsinda y'abaririmbyi batandukanye. Iyi ndirimbo iza kuririmba mu ndimi 3: Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikidage. Kuva Champions League itangiye gukinwa imaze gutozwa n'amakipe agera kuri 28. Ikipe ifite ibikombe byinshi ni ekipe ya Real Madrid ifite ibikombe bigera kuri 15. Amakipe yo muri Espagne niyo amaze gutwara ibikombe byinshi, kuko amaze gutwara ibikombe bigera kuri 20. Mu Bwongereza bakaba bafite ibikombe bigera kuri 14. Mu Butaliyani bakaba bafite ibikombe bigera kuri 12. Naho mu gihugu cy'Ubudage bamaze gutwara ibikombe bigera kuri 7. Ikipe imaze gutsindirwa kuri finale inshuro nyinshi ni ekipe ya Juventus, imaze gutsindirwa kuri finale imikino igera kuri 7. Mu gihe kandi ikipe ya Real Madrid
ari ifite agahigo ko kwitabira inshuro nyinshi kandi yikurikiranya, dore ko imaze kwisabira inshuro zigera kuri 27 ikipe ya FC Barcelona niyo ifite agahigo kenshi kitigeze itsindwa mu rugo ku kigero kingana n'inshuro igera kuri 31. Umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri UEFA Champions League ni Cristiano Ronaldo umaze gutsinda ibitego bigera ku 140, mu gihe kandi ari nawe umaze gutanga imipira myinshi yavuyemo ibitego, dore ko amaze gutanga imipira igera kuri 42 yose yavuyemo ibitego. Kandi Cristiano Ronaldo akaba nawe amaze gukina imikino myinshi ya UEFA Champions League, dore ko amaze gukina imikino igera ku 183. Ikindi wamenya nuko Cristiano Ronaldo ari umaze gutsinda ibitego byinshi muri season imwe, dore ko yatsinda ibitego bigera kuri 17. Ikindi kandi Cristiano Ronaldo ni umaze gutsinda ibitsindo byinshi ku mukino wa nyuma. Ikindi kandi wamenya nuko Cristiano Ronaldo ari umaze gutanga umupira yavuyemo ibitego byinshi, ibitego bigera kuri 42 byose. Ubu rero UEFA Champions League bamaze kuba batombora, bamaze kuba bakora amatsinda